Hello, by song kaklay kaham na tong may na ang kaham na tong jotro na sari kaham no le bagay hay no hay kaisa message tu phayo ka omong kha taklay MA poinai rok ni bagay ketal rong sinungai Tripura University MA poinai rong bagay kaisa message जों सायमोनो दिनै 27 October 2022 दिनै बरकनि काउन्सिलिं प्लस एडमिशन उनानि तंमानि इंखना बा बरक थाबो थांलाय क्या हायफानो बरकनि डकुमेन्ट नक नायबि वेरिफिकेशन खालायबाय क्या हायफानो बरक ताइसे दिनै रिशिड्यूल डेट रिफिका वेरिफिकेशन प्लस काउन्सिलिं हनै ताइसे रिफिका अंका अपनी डेट जों दिनै नायलायनाय इंका अब वेबसाइट आव तैसा परे फाइफानो मानो वेबसाइट आव नायमानि नुगिया को पिया आनर फाइसक पाइका जों दिनै जे फाइमानि अब किसा नायनायलायानो ओंके अब ताकलाय एमएस रोंनाय रकनि बागै सिनि मेसेज ओंके जे ताखौ बुखु नगै तंनाय र मारि केसिं बाय आपसं जेनि बाय बेहेन तंनाय बा मनाय दारा सं तंनाय बरन किसा साइरिदि जे नुक नायनो ओंके फाइदि जों नंखरबा नायनायनो अमुका त्रिपुरा विश्वविद्यालय बा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि वेब पेज फायाकुना हाइफानो आनारो फाइसक पाइखा मीन्स खरकसा आरानि बरक नि याक्तिनो फाइकाना इनके तब आनी अंगाइसा WhatsApp ग्रुप मानखा इनके अब इको 27 October 2022 अंके अब तिनिनि डेट नो इनके जागाव नुखास जों the residual date of counseling cum verification for admission to PG diploma program has been fixed on 3rd November 2022 at 10 a.m. in the concerned department. Reporting time 9:30 a.m. Gangka Jos Hairika Norok 10টা ni bisingo masawina reporting time 9:30 reporting time nge adino counseling cum verification for admission nge adino admission nai ba sinai bodino nge 3rd November nge after confirmation of selection candidate have to take spot admission by paying the admission fee in online mode no ajorano adino no admission mangnai candidate can pay fee only through debit card, credit card, internet banking, UPI facility. No cash transaction shall be allowed. Nike rang talangi bo mungsang lag nang credit card, debit card means ATM by UPI by internet banking. By simino nung pay ma klainai. Garo rang talangi yago rang domo mungsang lag. Di ATM bo se rang tong nani nang na insang. Date of okay, first semester classes 9 November 2022. Okay, not only 9 November is me first semester class senjak 9. Okay, 3rd November not only admission. All department are hereby request to take necessary action in this regard. Dengan kamu ke beroni university romi saklai ka. Okay, norok saklai buji baca na norok ni. Counseling cum verification date reschedule in view ka. They was 3 November in Pika. के 10টা और निसिमी चेंगजाक ना इनके नरम रिपोर्टिंग टाइम 9:30 a.m. के 9:30 a.m. जतनो तेविशा कागज पत्र तलांग बाई रेडी क्लाई थांगना नांगफिनाय ते रांग रुतलांगि थांगना नांगफिनाय के अबनो नरम तिनि मेसेज इनके आसुनु चितन जतनो न तेविशा सारि काहाम खाखलायो रक बिजिमान खना ओके तिनि बगा आसुनु चितन अरनो मथाक्का किसिसा नरक साख्लायमाय